Nur online TV channel anda mandu ni chankwas nyak jo bana kwen gwasme bana rach katin kontilat krodian mi jira ma jidit ka shilara ma chijajak gore jan wojin dairy subscribe kadi notification bell de je twine ko mi tekeler mi bara da sha mala shi bekeji bana jo me ban jo kwen ka do badan en chetwo ka je jo ban lingwasme ke niam barik dial kon lat krodian bana keling to kon clarity dongor ode kon ke lingagwa kenyam Dr. Riek Machar ngoda lwa yena ngoda dore gwadan chaji yentin ngai kon dial madan le rode ngoda kanan lon ajaro je dan inshallah da ji Africa Union and de Dr. Riek Machar de jelun ko kor kemi shatin dial kon gor ken wo de la let mi sha ko kontu ala investigation already shaje lat investigation alat ke o bangajino Dr. Riek Machar jen take a dur wala teleje dur no are lerga manana shalat ke jen korpata me keliu take a investigation ke man ngai kone la kuma kirmi yadi gorkano they can dur dial they can kanok with Dr. Riek Machar but chaji gano Dr. Riek Machar teleje la dur kedin diala kone lat korodien dungdo kirmi yadit che gorno bamal 2018 la revitalized peace agreement beje yar jenta dan en charge ke international community charge ke ji gat charge ke ji Africa Union charge ke ji European Union bane diala ti kana ngajeno kirma yadit dakana mal ka jom sha gor dio je mi yene tla media nan content ka so Sudan ti ka radio ki media diala kokien lar kana wona na chinatin content la ji international community lar kana no la peace lelke je mata long ki lelke je ni ko do mi gorke je no chimala mo shebben awa a systematic way gorke je no mal baje delay kuma kirmi yadit chagu je no ti diala ti latke ti e kirmi yadi logo bi mal bebeno re which ka so Sudan ngai kon dial me lero den tama raina am rai kone kirmi yadi chet re which ka Juba kirmi yadit jaka Dubai ja dul wal che ngai kono no jen te kriek no te ke joy dio jene bardi ta me dan che kon la ngone ne selb ki me yadit we ka Dubai ka kwi business ka kam so Sudan ken Jimmy Jelis ala ji United Arab Emirates but the real fact is this kir me yadit were which mi ka kwi dul wal we ni jen dul wal ka do badan dong the point of which ta dan te je ko ngai konen ko kor pen te chu sikir je te ka reg mi direlong te ka condition tarika jen menen yana tama te ka nindial ka Dubai ka Abu Dhabi te nindial gwa mi ka Middle East ngai kon medan chagu je no dong me pen o der bendera ko re ti to kam ji Iran ken gwa dan chicken Qatar chicken bokten me charen yala dial chaka gektere nyal mejel but right now things are normal der ku lunjok der lu re which ka so Sudan balyangana me kir me yadi wode tongomi ngai kone michal double standard la kir we ka dupro do ba nyama long man we kir tongomi akidul wal ko en relationship ne dial chikana coordinate already ngai kono no liet cha kwak cha kamne de konti la jimidilis kwaka je already tiso Sudan ba te ke deal du dien ke jir Russia deal mo jatina tama tega nako bi ke embassy bi kana lebra yiki Juba amangot mutipinyan tama murai kone ko diela mo jatin cha delegate cha ga jak re which ka Russia ngai kone then she can ben ke information mi jidi no chika rodian link Canadian con ti la Russia company tin ba petroleum ba tin kone chal ka pipeline ken refineries ba ka belat maturun content ba liet ba kul det ke ko ken ti liet etiken kariek maturi so jigan yugo jeno a relationship dien ke Russia go wonya but ngaje kele no nene ter relationship malat kalora bang a tele condition mititin condition mo men bianga wobi kume South Sudan ba ko match only that ba SSPDF ba ji yingmuch ka match kan kon gwa dan ko long term mi chala no to kume South Sudan te ka match to walele kan
bedil ngaji no meje toni wan ne kan wore menyam ngai kon madan le rode misha wono to maltetin ba mej ba kanong cha army bago cha je micha je lift ke cha restriction na tin ko shi so Sudan che de ko me cha je wo de so Sudan de ko me so Sudan ba ko me enemy che kwadang ro chikmat che kirme yadit kana Dr. Machar mi shi kamat ba mej ke ba kula la ko big mej beken ko cha me cha bu ko bang loro bang ramkel na moni wote ke dur mi baba nangne sim ngai konante ma let kan re dwara ande laro yewo nene alamen na kanwari ko ne mene e targani kon kwa target kanwar minda kanwari kasha je condemn men jega dana latke to ko ne one by the way to dem dan le rode ika so dan de kan condemn mi ci ka roitin ma dan le rode ngada je gwan wone ne don wari ba je tuk kat work the emission plan a coordinated so self came yadit we namo we je tuk che team che jagne ne ye team do dien jogo je kel ka Dubai ko be medical ba jo tuk ke nyok bo te keling ko do ba dana dong de kan kwak de kan je kan de kontin la jimi de lis ka jalam ne jen dan le rode so jo me mu gor no de yeneling ngode nuri chala kin me yadite ngode re wich ka Dubai ken lu jok ka ngut Dr. Machar ngode re ti jena tama kan ne lu nyono di ngon mal kana naben a chen cha mal cha je kuri ala ka ken kir kana rode ni rid god dan jotin cha Dr. Machar cha je bulu bol mel ja wi kwa by the way dio chan right pan katako chi bol mel che gorno ba don wer be kadak right am right kone atikon ka dor wut ka medit mi mo e general ki kwer medit long mun wer mi cha dor cha je dak de mi sha video mi sha je gui de na go ngum dak je lara ye tok nuari ba ke joch kel keli baram wiya je ga na ka roade ko me chane lugo no be kon te mat ban nitin kon na ka kon bi kon ke joch kel bu kon ka la dorin kel laram wiya let ka roade ajen cha tugo teme a bol mel joja ramo karwade ba dor ba jaw dak ni jin karwade ci me chala do kanasir ci kanasir kana dak tel nuar ci ne ko daga nas teram ci lok ci fan ga ke ñoo we ka mak teram loka ci ñoo ko pani jiar teram loka so gorna goten konti nuar tikatin ko ci bom nan ke liu ci jaw wan mu gene jeni ko la siasin politician wan mi tel ramari ka ka canga kel cham kana kwan kin juba ke goto gona ticket re hotel ken ko people are living in the hotel chicken live door ken okay chicken kwan door ken ngan cham ga cha ko nan wijo dien chicken re ke juba ko jube kake taken security midi ke gwi ken no tela mali atin so for that reason chicken a dear kanete content dawj la ganware they don't care about them god nor kon shoot so right now mi jakko no bana ben gwas men o bol melen tama ben wori bakane kel kele shigma jikon ngaji no shigo kon ne jogo already right now to moon tama to gan wori tanin ke doctori tanin ke traffic ne tanin ke businessman ne kon ma dan le road we kiju right now so whatever happened ko happen ka do badan chiko ran mat kije ko telecom mashal mat telecom unity mere kon ke unity jorati de ka dual ti chalati ati na ko kon ka panga de ka dual ko kon cha kon jigo no ko kon ke yuwa tele duom bi ka dual ke je bi ko kon nak kel kele ene ram mo mi chi wi de shi lep ka chen wer chi kala nyam ram ngai gwanter jin mi ki gwanter tel gwa buten so anybody there gwanter de ngaje no nga so mi gwanter wi jangach jan chianga dana bi gwanter mo be ngai je no cha jangach chang mi jek che belet ke je bar ma la ton jin lora ba nga tele ji gwanter kor je ni tuoga ka nasar ko tuoga ka fanga ko tuoga panyijar like you don't care ngede no ba chup to duele ne doro ne me le ro den tame mo kon katin kon le ro re wiki juban walle an walle m right kone ka jo me sha lar gwada me go no ba ngaka yekel re wiki so Sudan chala den go che tigede SSPDF me ci bodo nak ki ci chuch de SSPDF mo choro ngap choro nak re wich ke juba ka jodan chala wa choro yorpin de jamo de SSPDF de South Sudan People Defense Force choro nak re wich ke juba ke tel kwan e jene kan salary kan ka kame kene kap ko yo
chiri me ngai kon no ne bol mel te ga padang jo ko teme tela real mi che tup netin kon tela ji so Sudan kana ka kam civil servant kana yuken kana ka tup ne kon tela ngech la teacher ne kon la police ni ne kon tela soldiers ke de ni teram ja kam yugo changa ram tot ya por mi mo bang che jalat la ya ju kano cha yukun cha kana ka bang yo jin wi ka bang yo bay jo yes yo katin but you cannot cash out reason ko tele paper money kigala na symbol by the way jen do dan la let ke scammery lakin mishete tin lakin la ro jatin so you see the figure but the figure of course figure is visible but when you try to cash out tell you kana tuni wo take peace building mulatke kim yadi chena promise no bol mel ba yuba ko mun lo jen liak bol mel cha no bang by the way na ka je ko jen ba yuba ko mun bakamun bara now tetel duomi ku bol mel ko yoko ga package reason you dial chega come to Uganda all the resources tin kon to South Sudan you petroleum you gold you dial to cha kam ni tin kon to Uganda ni kwarken de ni ken la UPDF kepken ke yo ri kepken don ram ke la ke $200 ke $100 per day dio je queen manan le road by the way Win mountain cocaine right now. Win mountain cocaine. Jin mugur lat amena deni. Mugur lat wala de blat. Ke ta ande blado kan ta ana token ba ye pay kamo. Mitela tag mishila dan gwasa mo telam ba yure tele yal ba kam. So Kennedy T gitarana T let ken ke aori ba ji mo ke yu blado bi lat. Ke blad bi konat ba ikulu mo ke yu. But me ken lat ken e lat teram ci nak teram ci joj so teram ba kame jenta dan de tin budget jenta dan wege jenta dan yos ke temme ay kuma so Sudan no nga jor bu ko kon bu nek ko ci ji Uganda karodien te ne bati cha chuod ba ray wit ka so Sudan right now ne to na ko kon ka wer ken chengder kana ka gwa kur to agui lora bang no malat ke yu lat ke je ala yudi alan kon la salary kam ko ken tin kon wa kon ne kon chalan wer jen nan to kon tamma shuda mo choro nagre wiki juba ko ci yow ci ketal ajen ler dana to kan tama na mo akel mi ci to nyok yene dialo content tere wiki juba ngora ke juba ngora ka South Sudan bakolo ko wida dien meti ke juba gore je ngo jin brodo tit rodo tama ko jin te karamya gorni goro be yede be jabat ko jin war rigi to tere duaran chicken pegre duaran wo kana goten content yenten agenda an lero dem so you need to know mandana lero de eno kume dung so Sudan ne ritual ke national security gorken nuari nekenka pinko kala kana jel ka civili rajel ke benet normal jel kana chicken jel ka match brand ben keji don medu whatever ke babane mer den be jinak jena shana no te ke ji te ne ya nakala jineti chalga ti Equatorian tela ja chalga re duaru ba jona je ye shanga je no take police officer misha nek mudung nyam ke dung ji Equatorial wanan re duara wa ke jilla da cibana ya bunak ne kan ngach je kon to ko kor padi payba no ba bugo ke ji Equatorial to biken ko nek so agenda le ro ntem mishi jin careful chiro do tit la jeli ka wer bang lor bang re ke juba ngeda no jin tikrek na me jo mu gorno de nywa yakel ke dung South Sudan taga la redien mu gorno de nyoko mutto beje ke me de nywa ka yene de ala kontla nuwari gonan kono ti yenten LRMA adara wakane tin kon tilan wartin dire wiki unity state ano me kun mu waka kep nada jeno chana tul kon were gwante ar chwa jago ba me kun baga kep mu me kun weka kep be chenga jegalon tel gwante ar me de mai daja kep ko be jogono to kon kamal ke baje gam kana mun tuwok maidu acha kep jin medamo maidu mu aja kep ngaje no chinuari chiketul mishi jen gono brother bar me chalat kanasir ngwane nuari me chi ga banan kume ko lokono bele tegaliam dir bitwo chi gar bar ka me ken chi rodi no to gwa dan to ko rotin chi odwalkan balib kan tam dien ko bi kan ne ken bi kan ka gang kan man gat man dini enram mo lanwer gang kan
ajen ta dan di yana ke jebo yene ko nan te ka panye jiar ko on tam kum ala kume dung so Sudan la dung kirim yadi ne de kon ko na target ki yene tam ajela karen ala kan ka jego buga ye gorgon kontinentin so chicken ye bepel amen mi chiga mach chicken ke jek but gori in unity gori in mat nuare kon chir le la tetolot nuare kon kelot mat korodan madan kel ba gwanter be jaga ja poj ban mi ko dan mat gwanter ba pojidi ci gwanter ci be poj so gwanter poje enemi ci ne dang ro ci orodin kula mat ba kula nyod ba kula jogono jin mledimo e ka ci tok ku kujamo bu gwanter mo ba dwal gwanter me ken ngwang jok mut ci de dwal medon ci de to anyo kon ma kana kore dor kon ngai kon gog di alten kon ti re dwara ci kono magna ka ba kula woto yene ku yen dordana wu janga je ki wotar ki je ki wo berke je ki murleni na ma odoran so ko doran ngai yen goto kon te ketene chenki ban ka wer kan cheng da de ku ni melakana boka ka renyal ko ngai kon mi payro lat ko konin dangro me ci ok je dang jang ok je nang jogul di kan kanak ka ji bon dang wel ko kan e kon lan wore so na mo dong je da konan ban mit yen nga meti dit why not di yen ka tor nan gwa na kan ka chop so tactic mo de yen use ci gwano ba mi kon ba ka meti ra me ka me gan wore ba yi ka ba dien wore dien wore kan ne content bu men wore bu kan ka ko cha ba ka betama ba ka be mal chebin a chari utilize peace agreement cha kontan ne wi ka so Sudan then bakul to ka do ba me to ba ka ka je but not when to kor kwan wore kwa ka next that's not how it should be done they let enemy cha nuori ki cha da rima char cha je konlun no shimal cha ben kwa goro binawu ka election la ku inquiry so after that de ramadan melada de chula de majo ju kep ko bu ko bu chutan but ti ga tun wan tangut pon murlene kan mekin kan ga kep ado ba den mu de kam men nuori jamona jangono na karo de na karo ngane gen tongami ka ton kana gogreal tel manang nuortin eno churi na chi gen mu de auto state of emergency but to gre which ka unity state half of unity state ka panyi jar ko shi we ke liwo no mo we jada cha men gorga meke gorke ni panyi jar ki ki mayom karwade shi the whole unity state ajena ko ala do en kin mi yadi gen point che corrupt kodi ramu mo target ni specific place rei state ka keliw okay kanya no ko guru ba meken baga kama which mean that the rest of the state chike fail ka unity state gan wer bombom ka kama yom kan ka panyi jar so ajen do ba dana gorga jeno ba mit ba kep je so chwarun jago ba mikun ba ka kep ko na mo chi chong mi ba mit ba ka kep ke din wer be me kebo ka cha men wer cha ba kep tama men wer cha ba kep tama men wer ba ka kep a cha daktin ma cha a cha je konlun retigen ba kulu wen wo chi mal che ben telenated de makin cap kat gwandien ki kweren tere tijen me dana nakana ke 2018 a kam dr ma charkene ki mi yadit mishi kir mi yadit chamal che blogon tama we mean that you de gwano ne ko ba nakan wore ban me kan wore kan karudien cap bana kulo ko do dien tele do dien a nyomo kan dr ma charkano konlun tele do bi mal ben keje jem nen yanan tama bondi al ci ga tel lot tel mi chali Tuman Peace Initiative tell me right now a changa bon la bontin ko kien ke partner tell me ken rewi ka South Sudan zero work kodi cha dak remachar cha je yen ken bo chi chu talot biga tikalot alo chi dak remachar che berare tijen so lenga jo meni go ajan ta dan let ngwan ro din ka jem otherwise tell me shale mare wi ka South Sudan be kor ba nyoko loch tin ka tay dan te ga je chirmete tin tama okay another information muguro de yen lem gwasme jang karo dian chikaro nok this time to korken tigatin me jaguri shalga me bol mel ko shebe succeed re korga manana guru no der wotin point party ka kuma kirma yadit tere reka murai kona gwade da ne shika dol jang de shalti da dien ken me shika dol me dul kana kenyam dul kana a konchi bol mel a konchi lok reason ne kon nyinka kon kanware so ko kanware a kon ci bol mel chelok is the only way bo kon nware bana ko dominate ke je ka jowran ci kenelat ajene gur kenene de potkang de jela kwar ka gwada trek machar and then they would shall me bol mel da gwa kir mi jadi daraja kan so yo de ko political power medit jen do bana gur kenede but ce de to wona wej makan kor ya leka
won mi dit ka tin tanga cheng dia le ko ne lat korodian ka ba godu no ba ka silence special ki rodi de che fail dem nen ma yen man tam te ko Dubai te dulwal ber sun te mede to ka je already telo chi kwar te ga nyam kel mo rach te ga information me lat che wo wuri chal ke kir me yadi de a jen chi kwar a kwar me man nyen ga kwang chama no kun there's nothing tel me nge ba leadership no ka reality to run dang de run gwal diok 13 years no development dai wike juba tel yure kapke ajan liana siam liune den content raywe how adoba den de la ro kir mi yadi de kwara mishi jen al agura ba queen kwara ba jelat e da rema chara lunya kane dial content ka kemne ka loy kare wike so sudan ba voting ba jola then ramadan en chano ko ne dial to ba jo kwan run tel mi chala complain chang no rengan bo complain bane mo pan kir mi yadi nyok then mi chala complain but right now kir mi yadi de jan bo pada kodi da rek ma char ja yena kir mi yadi de tene busy le de planika no te ne ko trend by election by jelat la ko inquiry and these are the people tin content by election by jo rik by the way ne ko by election by jo kwal la mo wana wa kan nye an o te ko inquiry mlatke ne content ba ko inquiry ba jelat bondial ka part ne dial la kana participate then bika witness katin kon lat karodian cha bon kel cha mo ke bong rech ko buang den dial bedetin but kwer melado to take election no ballot 2026 ko yikala ron ballot ke ron kin dangro jendang ro bakal changa jendang ro bakal ka pay waro ron kin dangro udi jendang ro bakal jen gwal dana ba ko kwar ba jelat and still ne den kontin ba kula kwanya la kwar che gur tandien duel yena tandien cha ka silent tandien ka detention la tel gwat tell them all there's no peace there. They don't want to go to the mother, but they don't eat it. Why? O kir me yadi dwale ko mugwe jeno ko inkwara beben jen be power babat belong da babat so che guru no te ko inkwara me de ladno so jo me go jen wo de yena lingo no bana nyogo jek akamro dien mi jira me jidid by the way nywa kanedi ko ken ani biya tagamal bana jekala rodien bye bye.